Shubor nakashlem jong unongsan hima. Hadian baka Sarkar India kalau menjur hak budget arja arpusan ban le survey ki artali ki jaka hajawai kata ka we ka jawai khliat Chandra Natpur nyupkhandai kilometer bat ka baar ka chapar muk jawai line chispa prapho kilometer ka Jantia Students Union Central Body kala mahamjur ka Sarkar bakamde ban le da ka bor ka jingwan ra lintiral Kadau baka Jantia Students Union ke Persha Lintiral kadai bahadu menta umpat don ki an batikna ban telakam ki barjala namar ladawan ra Lintiral Shapori Jantia kajingma kala lupa kumbali ke baja hapo themator bat room survey ngi iru baka jinonral hapo nongba Delhi bat Assam kamwan ra jimuntoy ka Meghalaya namar kador ki tiar ki longkumju long ka sing nakaliang ka GSU kala maham ka Sarkar bakamde ban le bor ka jing Persha jing upat ba kumjuru ke GSU kala maham ke GHEDC bakamde ban perenkam bakla ya ke bor hak bede ba kani kamat ke GSU ke kerpat ki wahishnong sing bhalang ban ya trelang barban perkhat bun sien haswa bakin kirshan ya kani kamat Hadin wada yu ya ketuga statement ng Baki Press wada yang juga Sarkar India dan menjuru ya ketuga budget acar so akusan ni benta wo le survey jadi arti di line yung railway lembaga North East Frontier Railway kini line man kami na to na jawai cleariat Chandra Natpur OM nyawa kundi kilometer kawi won Chaparmuk cleariat jawai kate OM Cispa Prapau kilometer hadin mo diyu ye kini ka statement lembaga North East Frontier Railway ini dia ke Jantia Student Union nak pors ni betul ini dia yang diam je kan ni railway kadau itu percaju di railway betul wa I hadu next I memyo I di ai kubeda ya I kian pat apa North East la compare ki state MCT yang ga LP kubeda ki di apa Meghalaya hadu next ga an bo ya I jadi daun kedau san untuk kalian Jantia Student Union percaya gitu buat membership itu kan beda wan telep yang ketika jadi perlu kerpang bulan bu isu seperti kepon gua lerpai lada perkat sekian ia kejing sup ia ketika tahu yang iu empat Meghalaya lu ni lain Jantia yang ini orang bang ni orang mang Sarkar survey lu railway untuk dari kan yo gini tahu sup dapat mandi tahu sah tahu dan dapat mandi kile hukuman permanent resident one day kamu dia buat long survey example kamu dia buat temator dan em juga bentar buat socialong berkan cuaca ki saat ten di tengah din perman ki permanent resident hak kiwa I kami bijai I kami simbalang habi kun do ni kesni kepon kebeli ngakwa appeal je government betul wa hadin wani yu pito kajin percak dengan por cempor wani yang Jantia Student Union the books ket I kata kajin percak wa pi dan yang government tok ulai pi di bor dan yang tok ulai bor pi kajin tok wakani railway de bahak ni tak ket ko ya gayap ki im yang kajat pulang I the yu hadin wada one investment plan yu dia kajin mentoy yu yo kajin mentoy yo dokat yang ni dan lagi hespa tiba jena kiwan hachnong cepo Jantia yang I ni bah Sarkar ini dengan pos-pos percanggal ulai nanti dan bah dari Boy District kamu ada Yui dia wajah kata ada percanggal ulai napo Jantia yang I Henry lada ke Sarkar ini lai ke cepat hijing itu begini nga covid ni mesti cepat si Sarkar betul wah ini wajah ke sini senang ni bah kini tak go ya ka future dan ya ka jimpun pai yang iki jadru kiwa kian pai apo North East yang I bro wi le ba ka wi jinjuli ka kwa abu ya ka Sarkar ko pors ko yu kwa railway kwa ki pai ba Meghalaya mo kwa la Sarkar mo boy kwa simen plan le yu pen poi ki ya ki simen yang ki segi tau diwa mungi le ba na yui Kadang kami review sekian betul, semen plan bu kontrol di ketika Sarkar Meghalaya ini. Ia dia ada biki ini ki sen commercial truck association. Video betul, wah collecting gitu po, Singapore.
Teriti daw inalian ke jantian student union. Ia pilih cepi pat ke belum jantian duduk sen halang. Kiwa hechno. To uman ki wa perkat jengai. Hejing itu wo INOC bi lejian hari hejing itu utani railway. Dia bahak kini kita ada juga yung ngam kita ada ring pi. Kita ada penting kurawat. Yung future yung kan vi để cô bây giờ yung yung pi. Dan last na kwa u kan ni ka jing maham ko tik chaga government of India, government of Meghalaya wala da pi last kiat pi chakmat jing to kan ni ka railway da de chai kon ni kon kani man ko jing ba thi yang pi ni ba I da man ni you ready wo bi kun da benta ka jing ba jing miat yang ka paten yang ka jantian siang I bro ko vi taskuvi ka jantian student union maham tang gale ya ka GHEDC ko pat ko kso ya ga kanda chiap yang I ka bri nyap ter bro ko vi wasnya ba ham pen pakam pakala ya ka ni ga an go MP go INOCP ne benta wo penjot ya ni thawi ba penjot ya ka future yang ka jantian siang I bro ko vi Dari pihak kapor juk yui otak iba kini GHEDC juk man ko kam ke department ko PMK investment plan ke department ko PMK ko sorka dari pihak HBI titi kat pun kapor yang ko seksidel wujada wow care ya ka jan tulung I tang wa pun sin juk chem yu tok wa ke GHEDC man ko wi ko wow I ya ka kapor ikai na bar ko ban tuklar hapo ka ri gu jai pruyong I kelam me jing to wa kimar kimata kidor kimur yang kikian ki wa em hapo Meghalaya yang I wa hapo Assam de yo yu to wa mem ta jing per hado kate hadir wa yu ki em ki railway lepai hado dari Assam Meghalaya chem to ju idor te niti dao ngayu mem penman ngai I hado kate wo yo ni ne ta ke jingwan yang dari railway nei pha yu pathan ni to la rejia wan dari railway ke jing yo nong to yang ni ki cement plant I hespa ki transportar ki wo chalan yang moyo dan ni ki cement lang ba railway dan rejia wan dari railway ke jingma le yang ni mat po khanda ko em po ka Meghalaya I ni pha lemba yang ki mar po khanda yang I nas long di ye man em sedikit adikit kani to man ke jingma bo ap lepa ya ke jan pruyong